hari abatunguwe no kumva ko Colonel Pacifique Kayigamba Kabanda yasimbuye Colonel wasezerewe Jean Runga ku bunyamabanga bukuru bwa Rwanda Investigation Bureau RIB. Kuko RIB bisa nkaho ari igitekerezo n'umushinga wa Runga. Uyu Kabanda rero bikaba bitaje gutyo gusa. Kabanda yarinze agera ku ipeti rya Colonel, ari umusirikare ukorera mu bwihisho. Kabanda akaba azwiho kuneka cyane abasirikare bagenzi be no guhimba ibyaha mu buryo bwo guhinyuza amategeko. Imikorere ya Kabanda niyo yatumye Kagame umwe mu bashinjacyaha ba gisirikare. Akiri umushinjacyaha usanzwe wa gisirikare, Colonel Kabanda yamanikishije Colonel Yohani Zigira amushinja ibyaha byo kunyereza umutungo wa Horizon Group mu 2010. Urubanza rukomeye cyane ko bitari bisobanutse icyo abasirikare nka Colonel Zigira akora muri iyi mpuro ya Horizon Group itari ya leta cyangwa ya gisirikare. Yageze naho wari umuvugizi w'igisirikare Colonel Jules Rutaremara nabura yacira na yamira kubera ko Colonel Kabanda wacuze urubanza yashyizemo za Rugondo Hene Akangari. Ariko yaje kumenyekana ko Colonel Zigira bishyira ko ari we kitabashwa kitahagaritswe n'ubutoni bwa Kagame, gisanze ari guhondana imitwe n'Akabarebe wari wamuteje bagenzuzi bo muri Minadefu. Colonel Kabanda akaba yarafashije Kabarebe gucura ikinyoma cy'uko Colonel Kizira yanyereje miliyoni 500 ubwo Horizon Group yubakaga ikidendezi cya Gashora. Colonel Zigira yashidutse yagejejwe muri gereza yo ku Murindi asanga Lieutenant Colonel Paul Semana umubanjije muri Horizon Group. Nyuma yo kumanikisha Colonel Zigira na Colonel Semana, Kagame yahaye umugemo Colonel Kabanda bo gucura ibyaha Colonel Tom Byabagamba na General Frank Rusagara. Kabanda yacuze ibyaha ku buryo n'abanyamategeko mpuzamahanga byabagoye kubona uburyo icyasha mu rubanza bya Byabagamba na Rusagara. Bene wabo ba Byabagamba na Rusagara harimo Dawidi Himbara bitabaje Human Rights Watch cyangwa HRW n'abashinga amategeko bo mu Bwongereza, ariko biranga bibyuza kwera ukuntu Colonel Kabanda yacuze ikirego cya Byabagamba na Rusagara. Urukiko rw'Umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba rwagerageje, ariko biranga basanga Colonel Kabanda yaradadiye. Ibi byatumye Kagame yumva yizeye Colonel Kabanda maze amahirwe yo kurya ku madolari y'Abanyamerika. Kagame yohereje Colonel Kabanda mu Budage kujya gufata amasomo yatangwaga y'isati cy'igisirikare cya Amerika gishinzwe Afurika, aricyo bita United States Africa Command cyangwa Africa mu magambo ahinnye y'Icyongereza. Ariko ari muri ayo mahugurwa Colonel Kabanda yerekanye umushinga w'ukuntu amategeko yahindagurwa agamije gufata umunyabyaha ukekwaho ko wakoze icyaha atabonerwa ibimenyetso bishinja, bigafasha ko umunyacyaha aba ari we witangira ibyo bimenyetso. Uwo mushinga Colonel Kabanda yerekanye ko mu baba bakoreshwa mu gukusanya ibimenyetso harimo umunyamategeko wunganira ukekwa n'abacamanza baburanisha urubanza. Abanyamerika baguye mu kantu basomye byari muri uwo mushinga werekanwe na Colonel Kabanda. Biba ngombwa ko bawohereza mu nzego zo hejuru uzibufatira umwanzuro niba wakomeza kugaragara mu nteganyigisho za Africom. Igihe Abanyamerika bakiri kwiga kuri uwo mushinga wa Colonel Kabanda, Professeur Adolphe Seruru wari uvuye muri kaminuza y'u Burundi yatanze icyigisho kirebana n'uburyo bwo kuvugana n'abantu bashinjwa ibyaha mu gihe cy'iperereza. Professeur Seruru yerekanye uburyo bwo gukoresha iyigangeso ridahungabanya kugira ngo ushinjwa ibyaha ashishikarizwe kuvugana n'abamwunganira no kuvuga ku buryo butomoye ibyabaye. Colonel Kabanda yarwanyije igitekerezo cya Professeur Seruru bisa naho abihinduye intonganya. Ibi byatumye Colonel Mark Maxwell wari ushinzwe iby'amategeko muri Africom afata Colonel Kabanda amushyira ku ruhande, ngo ko atari ngombwa gukurura intonganya mu gihe hari umwarimu uri gutanga isomo. Colonel Kabanda yahise abonamo amahirwe maze asaba Colonel Mark Maxwell ko yavugana n'abayobozi ba Africom akababwira umuzi n'umuhamuro w'umushinga we n'u Rwanda muri rusange. Yaje kurangira Colonel Maxwell atangije akagwi k'abantu batatu. Mu byo Colonel Kabanda yababwiye nuko ngo kugira ngo bumve neza umushinga we bisaba ko Africom yakorana bya hafi na RDF, kandi ko ngo iyo mikoranire yashoboka ari uko Africom ishyize icyicaro cyayo gikuru mu Rwanda. Colonel Kabanda yashokomeje avuga ati ibi byose kandi His Excellency Paul Kagame yabibafashamo kandi mugasanga mutafashe icyemezo kibi.
Colonel Mark Maxwell yahise abona ko ibyo Colonel Kabanda ari gukora ari mission yahawe yo kugerageza kwiyegereza abayobozi bakuru ba Africom mu rwego rw'amayeri yo kwiyegereza Africom ikashiduka yashyize icyicaro cyayo mu Rwanda. Kandi koko byari byo. Igihe Colonel Kabanda haguruka agiye mu Budage muri ayo mahugurwa mu 2018 yahawe mission yo gukora ibishoboka byose ngo umukuru wa Africom icyo gihe General Thomas David Wardhouse azaze mu Rwanda. Ibi Kagame akaba yabishakiraga kubera ko umukuru wa Africom waherukaga mu Rwanda yari General Carl Frederick Ham. Uyu Carl Frederick Ham akaba yaraje mu Rwanda igihe RDF na M23 bari batangiye kuyoboza ibintu muri Congo mu 2012. N'ubundi byasabye ko nanone RDF na M23 bongera gushuza intambara muri Congo kugira ngo undi mukuru wa Africom aze mu Rwanda. Yakaba Stephen G. Townsend waje mu Rwanda muri Gicurasi 2022 igihe n'ubundi M23 na RDF bari bobuye imirwano muri Congo. Kuriho ubu General Michael Elliott Langley akaba atarasura u Rwanda buhagiriyeho mu 2022. Ari muri ayo mahugurwa ya Africom, Colonel Kabanda kandi yegereje Major Desire Hakorimana mu gisirikare cy'u Burundi. Colonel Kabanda akaba yarakomeje gushukashuka Major Desire Hakorimana ngo yemere gukorana n'inzego z'ubutasi za Kagame agezeho amakuru arebana n'igisirikare cy'u Burundi. Colonel Kabanda yabwiye Major Desire Hakorimana ko aramutse abyemeye yamuhuza n'abantu bakuwe muri RDF kandi ko yazajya ahembwa impiya nyinshi akanahabwa inzu muri Vision City i Kigali. Major Desire Hakorimana yabwiye Colonel Kabanda ko azamusubiza ubusubiza Colonel Kabanda. Major Desire Hakorimana yahaye aya makuru inzego z'ubutasi z'u Burundi. Inzego z'ubutasi za Kagame zabonye ko Major Desire Hakorimana atabasubije batangira gupanga uko bazamuroga. Nubwo Major Desire Hakorimana yamubereye ibamba akanga kugambanira igihugu cye, ibyabuje Colonel Kabanda kwiyegereza Brigadier General Paul Dikita Ilunga wari waje ahagarariye Congo Kinshasa. Ibyo Brigadier General Paul Dikita Ilunga yavuganye na Colonel Kabanda yabigize ibanga kandi nta makuru turabona ko bimenyesheje inzego z'ubutasi za Congo. Uretse rero izo byori Colonel Kabanda yagiye agaragaramo umuntu none yakwibaza ukuntu General Frank Rusagara apfuye umunsi umwe mbere y'uko umwe mu bagize uruhare mu gucura ibyaha byamudanagishije agerwaho umunyamabanga mukuru wa RIB. Isigaye ubu ni ugutega amaso nk'abanyarwanda ukareba uko imikorere ye izaba imeze aha muri RIB agiye kubamo umunyamabanga mukuru. Abantu benshi bamwitezeho ko byibuze agira icyo akora mu guca iyicwa ry'abantu bakomejwe kuraswa ku manywa y'ihangu na polisi, bikarangira abo bapolisi bagize uruhare muri ubwo bwicanyi badakurikiranwa n'inzego zibishinzwe. None rero musigare amahoro nk'uko bisanzwe n'urugwiro kandi leta.